bokamoso wa jwalang go ska nthusa le khale mo tla ke ka le se ke tlo ga ka jeno tla bo le teng ke le bua ka mme di sa mamedi wa bokamoso 974 tsa tsela ka jeno he ba thwebele manta hanta te di khadi wa etsa le mafelo a beke ibile bohloko of tisa go ke mafelo a selemo a etsa batho ba shebe hore na ha ba qala ba ile ba le ditoro dife ho la bona bophelo bo tsebo ho fetoa empa o fumana hore ha wa etsahala tse ding ke tse phunile matsohong se tse re bona hantle panta hore re tla qetelo hibe motho wa nna tla ka qeta ho tsha didi e monga rena ke qeta ho hlalwa ke motho ne ke sana ha lomba ka hore ka bona dintho di ngata tse etsalang haholo ha re shibi mafelo a selemo ke nnete ga tse diaka ke go banga monyetla na mamelo ka ratang ke le dumedisa hohle mo le ngwana teng radio nyena ya bokamoso FM wena mamelo ka ratang le kapela ka la Facebook ya ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and Victorious Faith Ministry mamedi ke radio lona batho ba shebeletseng ke radio ya bokamoso ka mona ka naheng ya ka Lesotho mamedi wa tsoga ka tsika ka ke ithutile ntho e le nngwe ke batla mamedi a nkutla ke ithutile ntho e le nngwe hore rona batho ba batho Satane o na le tsela ya ho re targeta and tsela ya eo Satane a se bodisa fela e nngwe mokgwa o Satane a se bodisa mmong ha o change rona batho ba batho rona batho ba batho Satane hle o na le mokgwa wa ho re targeta number 1 o re targeta ka dintho tse bohloko ha o bona ntho e nngwe eo Satane a targetang ka yona re etsalwa ke dintho tse bohloko le kgolong ya rona o thole hore o hotse ka thata o hotse ka o sotle o sa ratui o ruto o tsena batho ba o tsotellang o re hle re hola ka thata mamelo ka ratang jole Satane o dutse fatshe mamedi wa bokamoso FM a re study rona batho ba batho elelwa hore e hlile the only way ya a re hlole ke hore a dule a re tlisetsa dintho tse bohloko mamedi kopa nkutlwe jole ka kgetsi ka qata bua hona jole hona le batho ba hlaetsweng ke dintho tse bohloko mafelong a beke ba bang ba lahluwe ba bang ba tshebetse ke mekhoko ba etsa eng ke ithutile hore dintho tse bohloko Satane o di sebedisa purposely and ke tlo njotsa ka tsela ka why Satane a sebedisa dintho tse bohloko le yena mo mamedi Satane o sebedisa dintho tse bohloko maphelong a rona hobane a tseba hore ke tsona tseo a ka di sebedisang ho distracta maphelo a rona ke a ipheta Satane o sebedisa dintho tse bohloko e le hona mokgwa wa hore a distraction ke nka se go batho o ferekanya kapa o sitisa maphelo a rona o lahlisa batho tshepo o re ferekanya mo mamedi wa karatang gore o ferekane hore ha o le tsena mamedi wa karatang o so sena direction boholo ba batho mo mamedi ba hlaetswe ke dintho tse ferekantsi tse maphelo a bona and dintho tse bohloko mo mamedi o tshwanetse o di tsebe mo mamedi wa bokamoso FM hore dintho tse bohloko tse re etsalang tse ding di etsahala hobane Satane a di sebedisa ho distracta kapa o sitisa maphelo a rona re tsaka gona tsela pele ka maphelo ha ke bua tjena hona le batho ba tseng ba sa tswele pele ka tsa le leng hana go dumetse bana ke sentse ke le teng mona ke tla ke tlo fana ka bophelo ba ka hanyane hobane batho ba bona ke tumme batho ba bona ke le motho ena ya hlahelletseng etsa fela ba tsebore ke tswa dintho tse bohloko ho nna hona le nako e kileng ka tlama rope ke re ke a ipolaya hona nako e kileng ka re ke a ipolaya ene ke le banta te modimo ya nhloletseng hobane dintho tsohle tse di etsa hore ke utlwe ke batla ho ipolaya ha ne ke di sheba ga tsedi ka ne ke nana hore ke dintho tse ke ka di feta ebile ne ke nana hore ke dintho ba ipolayang ke buile ba hlabolli ba re motho yo ko ba no ile a sheba dintho tse ding tse ngata tse ka molokollang mme ha sa bona yewe o ipolaya e se le yona tharollo bona e ka mo etsa go jole a fole a utlwa ke nnete ebile ke re Satane wa disira ntho nngwe le nngwe e tlo tlisang khotso wena ntho nngwe le nngwe e tlo fetola bophelo ba hao ntho nngwe le nngwe e tlo tswellisang bophelo ba hao Satane o na le tsela mo mamedi wa ka ratang ya o isira o se ke wa e bona ene ka bomadi boholo ba rona mo mamedi wa bokamoso FM ha re di bone ka tsatsi le leng kile ka etsa ntho nngwe ke re ke mara ka re motho a apere t-shirt e tshweu kaofela a tle ka peng ya ba ke re ba bona batho ba re bona t-shirt e tshweu ke itse motho ena furalla ya ba o furalletse o shebetse kwa jwale e be ke nka monkey pen le bitsa pen yana monkey pen ne ke be ke nka ke etsa letheba le letso
dots enso ha ke qetile ke botsa batho le bona eng kaofela ha bona ge ke ditla ba bona dots enso kaofela ba re bona lethiba ha ba sa bona hempetseng ba sa bona ba bona lethiba le letso jwale ke re batho ke re this is the strategy so satana sebedisang most ya batho re hlaelwa ke dintho tse bohloko tse etsang gore re tlose mahlo a rona dintho tse lokileng because ge tse di ka la re ke ra ba ra re mo mabedi yana kopa le nkutlo le ha re ke ra reng ntho ye nngwe le nngwe e bohloko hona le ntho e molemo ka ro yona ntho e nngwe le nngwe mo mabedi la ka ba hona le ntho tse o yetsa le tse bohloko mara o tlo thola gore hona le lengwenyana e molemo but e molemo ke yo satana se batle re bone ka pa re di bone o ba wa tse ba re ke tsona tse tlo re motivate gore re tswele pele bophelong ba rona Mabedi welcome so 974 Mrs. Zorna ke mashwema mabedi a metsemeraro re faletse o raina go bonka na dena go re November le tsetsi la ka jeno ke motivational Monday bona le motho mwana ka mpitsa mo November a bona wa bona mmino wa gospel le go fitla mmino wa gospel ke monyana okay a re o tsona le shiti tshweu fela le lethiwa le letso le njoro e buela tsetsi le go botsa ka eo ile ha re ke tse slow down a wa feel a slow down ke kholo buka ka ke mmino go bibedi a slow down a mmino o tsana le shit ye tso ena le tiwa le letso duka ta tsena di go botsa taba ye nna se phirisaka ke hore ke ithutile go sa kgathalatse hore ntho e nkutlwise bohloko bo bokae mamedi ke kopa ena batho ba yutlwe o sena taba a uswaka le mamedi wa bokamoso FM ha o sena taba hore ntho e nkutlwisitse bohloko bo bokae but ke ithutile hore ntho nngwe le nngwe ke batlele mogwa wa o e feta mo mabedi tlonke dijo tse sephiri ntho e etsa gore ba tsatsene na batho ba futsanile ntho e etsa gore ba batho tsatsene na hona mo ba yante ka maphelo a bona ntho e etsa gore be eme ka maphelo ke o bane ha re gone ha re ithuti ho feta dintho o sna taba mo mamedi kopa le nkutlwe o sna taba gore o lahlehetswe ke mme wa hao ya o tswetseng o sna taba gore ke ntate o sna taba gore ke mofumadi wa hao o sna taba gore o lahlehetswe ke bana bohloko ba rona ha re mofuta wa batho ba ithutang ho feta dintho bona le tsereng ha re batle tsena tsona re batle ho feta ka nnete mo utlwe motho ka nnete nka di lebala tsohle fela yona ena ke ka gona e batho ba tsotso motho ba be proud or no yena yona ke tla e lebala ke shwele utlwe motho bile a tsotso la yena yona ke tla e lebala ke shwele and go go tsotse boholo ba batho ba jwalo ke o tsotsa nnete mo ba phela bona a yeme because those are the things of satellite sebetsang to distract maphelo a rona mamelo a ka ratang ho sitisa dikelelo tsa rona re tle re gone ho phela ho feta le ho sitisa maphelo a rona re se ka gona ho move ona ka maphelo a rona I've learned that and ye mo mamelo a ka ratang ke re boholo ba rona re batla ho feta dintho ha re di lokisitse kapa di lokile kanti tse ding o di feta dintse di sa loka whether e lokile kapa ya loka because ona le batho ba sa kgone go feta motharo wa tswa ke batla bona ntho ena e lokile tse ding ha di loke ga tse di aka di batla fela o be le mogwa wa o di feta dintse di le teng ke rata ho etsa mohlalo na ke ba le batho ba ngata ke re ha o tsamaya ka koloi o bo bona o na le truck e tsamayang ka pela hao e tsamaya slow a ke re truck e ne ya o sitisa ya o distracta ha ke so mmone motho ya emisang driver ya truck a re ntate emisa mono tloki suthise truck ena ya hao bane ya nsitisa ha hona mohlang re suthisang di-truck tse ka ra ditsela tsa rona tse re sitisang but the only way when truck e le pela hao o batla mogwa wa o e overtake mo mamedi wa ka ratang and how we overtake you when we suthisitse but we overtake because we patletse mogwa gore mara ke batla overtake ke feta jwang truckeng yana sa dintsa mathata le tse dintsa dintho tse re etsalang ke di-trucka tse teng tseleng ya rona tseo o keke wa isuthisa tseleng mare tseo o tshwanetse o e batlele mogwa wa gore o isuthisa jwang gore wena o tlo kgona go feta bophelong bao e ka nna ba divorce e ka nna ba go latlhiwa gobane e re ya latlhiwa ka ntle ka mona mamelo ka ratang batho ba divorce batho ba latlhiwa le o seng ba bangwe ba thotse di-WhatsApp bo se ka tlhola bo foune ba
mo block ya obana batho ba la tse e mo re jole tsere bola tsoko tse mo fono o ska khalon di untetse tsa ba tla o bile ka no ke ne ka telephone ha tswa e be the first thing a go bana le yo o tsantse be le mogwa mamedi wa karata wa overtake the problem tse di ka nnete mamedi wa ka mo 974 wa utlwa tsela ka jeno e mo ithutang yona go tshwanetse go fumane mokgwa wa go overtake tsantse o thole mo tsedi fumane plan o tsantse o thole plan ya go gona o tsantse o thole plan le mo se fetile nekella ke salle Dr. November Allah Stratum divorce e fihlile ya re ko ka February divorce ya fihla re ko ne ke tlo bona o sa nahana ke ne ke la dikeledi ke hopola ke nka bike yaka ke tsamaya ke ya ke tlhola ke ba botho ke nka bike ke tsamaya ke roko kilo distress ke ya Swaziland ka bike ke fihla mane ka kena hoteleng e ngwe kotsi tsena ha ke utlwa le mona to hotel sa le ke patsa ka boko tlotse ke ka tloa ka ya ntong Maputo ka tswa Swaziland ka re Maputo Mozambique ka kena ka ra hotel e kotsi lo feta man a fihla man ke sito overtake ka truck ka tloa ka re Botswana ha ke fihla Botswana ka tloa ka Namibia ha ke fihla Namibia o bona ya Namibia yona ne nqete o bona ke bola hotel ne ke lo yona ne tshwana le mona a hona o bona mane e le wa metsi a tla re shwa fatse mane a se do discount ha ke wa utlwa metsi a anto le wa lanto la Namibia a ke lu a isa ne tse ke jone ke na le ntwe na henna ke na le sipone ke rata shawana ke rata sipone sena se stelele jole mo ke itsheba mono jole mono ke bona nna mono ha ke tshebile mmileng ona o motelele jole ha ke na le mathata mangata ke bua le nna ka sipone ka sipone o shebile sipone ke shebile sipone ke itsheba sipone ka di 31 motsiare ka November I mean month o se na ke hlapa ka November tsatsing o tlo qetela ho lla mana go gae ka rona ka di 31 tsa December ka rona o tlo qetela ho lla ka bua le November mo mamedi ke no ka re novi o tlo tshwanela go ipeha e wana ntate o bane ntweba yeo illisang ha se ntwe ka tshintsa a o susa itse the silver cup is broken wana go gae jwale ke o re ipeha jwale ka la ka de ke la krile mo se fitile ka 31 ka ema sipone ke ntse ke hlapa ke le champa mamedi wa karata jwale ka o bona ntho mo le mo ka wena a bona e bile ke le Adama e bile ke le Adama mamedi wa karata ka ema sipone ka bua le nna because hona le batho ba re batlang ba bua le rona mara bo thola le batho le ha ba bua mara ba o gone ga itse di aka ba utlwa tabela o tsaba ka go tse ding hona le batho ba bua hona le batho ba soka ba tshedisi ya lona jwalo o bane o bua le batho ba sa gone ene o ba sa gone mo tshedisa mara o mo motho ya ka igonang kwena batho ba tsebe o bua le bona jwale ha ke sa itsebe bona le batho ba sa itsebe le go ba igona ke bona bothata bona ke ka ho re nang le Monday motivation ke mo mamedi ka rata re tlo di bua gore o tseba jwang ha o igona mo mamedi ka rata because ke ngwe e shapang batho re thole motho ha tsebe gore wa igona ene o tlo bona gore batho ba sa tsebe gore ba igona batho ba tseba gore bona ba igona o thole gore rona re a tseba gore wa gona o na le bogoni o thole le mosebetsing re fa di promotion o thole re le di problema di le teng re a o bitsa o iutlwe o thole re bitsa wena le di probleme o thole re bitsa re involve wena ebile re tla le ho wena le ha rena le mathata re tla wena ntho e ne bolela gore there is something hona le matla a teng wena motho a ka overtake wa utlwa that is why batho ba tlang wena ba tla mothata fela a tlo jwetsa kinya matata ga tse di batho go etsa la tsena ha o wa tloa ho tloa yena ho tla ye motho a re ke kopa o bona yena yona go tla sa gone ho thola motho a cancelang ba a cancelang ba psychologist fellows na mango no jona
If illegal, you are powerful. But the problem could be powerful, but we are not powerful for Mapila alone. That is the problem, we are powerful for Mapila Aruna. I mean, about Baba. About what advice about Basha and about but you are good to master Mapila Batumaba, but you are not good to master Wena. What's wrong November? Hey, Balika molaya balika mosoro fihlela ba se ba sa mogone ba ya ho delile aba fihla delile lona le dithoto ba filista motho ena ha ona motho ka mogona o gonwa ke yena a nkutlwa tswa motho a mogona motho Samsoni o tlo gonwa o gona delile ha etsa Samsoni letho le delile ha etsa Samsoni letho Monyetla tsatsing o lokolo tse taba tsa delila e sala ntse ke re motlele ngwana batho a re motlele because ntho delila e ntse go bua le Samson ko Bible e re bukeng ya Baahlodi chapter 16 verse 16 e re ntho delila e ntse ko qophella Samson ka mo botsa fela hore matla wa ditse ka house a butuaka matla ha a butuaka fela Samson o ile o bana bukana tfela jwale ke a hlamo then Baflista batla ba kuta moriwa ya ke wa tseba ba kuta moriwa le ba bona le Baflista ba mmola ha ba etsa Samson le ba kuta moriwa ba montsha mahlo ha ba qetile ba motheolela Gaza now ba mkuta mahlo ba mo honya mahlo ha ba qetile ba motheolela Gaza ha ba mo etsa letho now tlo go jwetsa ba create le situation tse frustrating Samson hore Samson a bua mantswana a kope lefu a renta te modimo ke kopa mbekishe Banza ba teng batho ba sa bone fela bantse ba phela banza ba phela ha teng batho e leng ba kutile banza ba phela ha ba batla go emela o tswa bona moriro modimo ena o tlo reng ka ona a re ke kopa kisho ya Samson o bolawe ke yena and because una le powerful ho yena when you are powerful mo mamelo ka rata that is why tlola ke just auto ngata to go jetse sepiri batho ba nga ba dumela that is why nna ke le flexible ke kwa nana ka go tsene ke moruti ona le batho ba tla mo re pastor November ha se moruti la ka batho November ena o le shana se moruti wa tla go bana ke phele lifestyle ya baruti a ke motho di baki tse telele nna ka ha ke tsala le batho ba tshwana le wena go bobebe go utlwisisa ntho ha batho ba itse dintho ka tswa aba itse dintho ka tswa jone ntho secret ya ka ke ene henna mogwaka ke ba le ditsela tsohle ke etsa dintho tsohle tse distractang kelelo ya ka nka tloa ka mamela le piano fela ka kholong ya ka pum 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 mamedi pum 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 o tolo re ka go tseng ha ke batle le se fela se re anti ha ke batle tetebela mama Jesu o nampona ona na go tsedi ke batla se o tetebela o ke ba bana fela tso di alisa ha ke batle ona le tse di le e tle ha di tlhoke o di ka nnete tse ding ka go ka dintsha la bona le buka ya dikgwebo wa dintsha ba sena tsona ke se ka nnete ba nihle senka maikutlo ha o so late so ise mono le teng so go tlisetse o rotswa kai o etsala wa utlwisa bo ha ke le jeki wa bona tsona tseo o tlo so itsa ke le jeki go fela modimo bo tso au
Bon mmeleng pelo le moyeng tse ntle a ke na tsona mmeleng o tseba semela seo mmeleng pelong le moyeng tse ntle ga ke na mix e ntle mmeleng pelong le moyeng nna ntho tse di hlola mamelo ka ratang. You know why? Because I'm this person e batlang gore always ke distracted dintho tse tlisang distraction kelelong yaka ke distracta everything e tlisang distraction kelelong yaka. That is my secret mamelo ka ratang. Ntho ngwe le ngwe ke feel gore yena tlo distracta kelelong yaka e tlo batlang ka attention yaka e tlo batla ke toute ka yona ke nahane ka yona ke ba le mokgwa ga ke tswa fo ja ifana ka ke ne ke tlo itsetela mo le ke ne ke ai ene ke sa batleng ka go fitisa go ikutlwa botlhoko a ke ba tlo ipona ka ke sona a ke ba tlo ikutlwa botlhoko fumane bile ke ikutlwa botlhoko fitlela go sona le batho ba ntse ba re go nna ke sona a go tlenovi o tla ka ke ba tlentho jwalo nna ke thutile go jara le ba ke tsamaya ka lona. Mamedi o ka mosana 974 metso ya rona ke mashome a mabedi a metso mashome a mabedi a metso meraro pela ke na jone gore ke lesome ntse kana le novinovi ka kwano ke motivational Monday mme e tsona ba gore o dula le rona kwa re ka mosona 974 go flela jwalo metso e lesome pele go hora ya lesome. Ntšhono buang ka yona e bitswa go mona batho matsatsingana ba mona ha o na le mathata wa siama ka mfute kana le ditheme tsohle tse ka hlalosang go se batlo tsela yo motho se ka batla tsela pele o thone batho ba rutlise mohloko bile ba sa dio mapheng a rona ba ba bile ba hlokaetse e bile ba ba motho re yena malente o tlise botlhoka qetile movie le ona ka bophelo ba wena o ntse dutse mona wa mona mamedi wa ka ratang o na le batho ba rutlise mohloko ba bang ha ba sa leo ba bang o na le batho na e mo bile wa tsenela ha o bona yo ba le wena mo mona ka kana ko mo ka se isa sona se iponisa ha mo because no imagine motho ye mong ha batle le go bona batho wena wa mo mona yena motho wa tuta ka yena mar ha batle le go bona hai mo o swaka fala wena o mmona ihle wa ferekana wa mmona o dula o lla ka yena o dula o tuta ka yena o tenea off ha o bona wena o tenea on no batho ba tshwantse ba beletsela mo mamedi ene o tshwantse batho ba tsebe o imastera mo mamedi. If you're good to other people you need to be good for yourself. If you're good, if you're powerful for batho ba bang you need to be powerful for yourself. You need to know yourself when mamedi wa ka ene batho e thute mo tsamaya wa tswanta te morutiro le golela o kila re ramolaetsa mo ga ke mo lebale kana ke ne ke soka ke pholoso ke soka ke ba le letho wena mo mamedi wa Bokamoso FM a ba re ho nona lentja ene e le bohale a re ntjena ene le bohale hale ho batho bana ba sa fiti stratong se a re marana go ntsetsa makatsa tselele ya ba ntja ena e ba le maqeba mo mamedi wa karata a re ntjena itse a isena le maqeba hana go ntsetsa ma ya ba ntjena ha isa loma batho mosebetsi wa yona go horana le maqeba di so tsena tsa teng a re hona le batho ba jwalo di sebedisa leleme jwale hona le batho ba jwalo wena mo mamedi wa karata ba o tla thola hore ha a lesa move on ha mo mamedi hona le batho ba powerful ba bang ba lona you were good no rana di business ba bang ba lona o no gona ona ha ba bang o na le di plan and o no le motho a pusha but ka makala maqeba ga itse ka motho sa ditse fatse wa ikoka motho o blame beng ba maqeba o lena leqeba ke la mama ne ke utlwise bohloko ke mamla 2020 man lena ke la 2010 lena ke a hopola ke la hane sentse ke le ngwana ke le 15 years o thole motho a quota maqeba a di ka le mela a quota maqeba mo mamedi a dilemo au o thole hore le motho a o yentse ngwana ba bang ba se ba tshwele ha ba sa exista le fatse ba kwatela ha ba se ba sa hopola
wa hopola ha o tsetsa jara ya dibuzi nna wena o tshireletse motho a ya tse bile o lebetse nna batho ba tshotse ba ithute ba mo go etsele ai o ba na lebetse no but also to move on momameli ithuteng ho move on because bohloko go the more rona re ntse re ikoka mamelo ka ratang bophelo bona bontse bo tsamaya pele ke hlola ke ra ke ba batho ba ngata ke re bophelo bo tsona le kribai wheelbarrow how you push ya tsamaya how you push mara mohlang o emang o kgathala e ema hona mon ha ona mohlang e tsamaelang pele bohloko ba rona a emiso go bona ya kula empa emiso go bona ha o tsana motho a sithumetsang now le bophelo ba rona bo jwala le di personal life tsa rona le di toro tsa rona di jwala ha o kgathala o ikoka ka baka la dintho tse etsang mangwe lahlile mangwe tsile bophelo ba ka mangwe disappointed the more we ikoka o ntso la complain bophelo bona bontse bo tsamaya le dilemo ntse di tsamaya and ka bomadi ba ha ona ntho bohloko tsona ka le di thaka tsa o do fete o iphumane mmamedi wa ka le bana ba banyane ba o fete ha isa lo ntsolla wena o ntsolla re batho ba o yentseng bo mang ba o yentseng bohloko ba nthwena ke ena ke hore fela ka tsatsi le leng mohlang nako ya hao e se fedile ke mohla o tlo batla ho etsa dintho ke mohla o tlo batla ho phusha dintho ke mohla o tlo batla ho etsa dintho tso tsakang wa di etsa o ntso na le chance ya ho di etsa ya bana yo o jola o qhekule ba o jola boqheku a o tse o hlotse ko jola ha o tlosa tsona le nako no jola se re thothomela jola ko ha ra tena ha isa o be pelo o jola a o jola boqheku a o jola boqheku pelo a isa robe ya khatha yo ya ma ka ma so o tsotse batho ba ithute o etsa dintho and ya bohlokwa ke hore everything is seasonal modimo createla a season ya if you don't use that season you must know that your season is permanent we need to understand hore modimo createla dihla tsa rona mmamedi wa karata and how the mood use your season wisely because qetelo ya qetelo when season ya o ifitile enwe le nngwe o yetsa ka thata ke jetse batho ba ngata ke re bo se ba ka nyalwa le sa le batle nyalang le skala le se re bo le skala to re bontsha di photo motho a sa o jetsa re wa tswa ke motlampe ha o re ka nnete o so mo makaletse motho re bona mona ha o bontsha photo a sa o bontsi yena motho a o bontsha re motla o bontsha ka photo so ntho nngwe le nngwe mo mamedi wa ka rata it's seasonal ntho nngwe le nngwe seasonal so now Satan ya tsang ka di season tsa rona ka nako o thola gore this is your season mo mamedi wa ka rata Satan o create la the situation so o di entertain now o focus ho tsona o di fa attention until sehla sa hao kapa season ya hao e feta so batho tshwantse ba ithute la mo mamedi o le jwale ka pudi ya rona Maxhosa ya badimo pudi ya Maxhosa e lentse e se fa purpose e bila e la re tsama go le vumile pudi ya illa pudi a re ga ba ka Xhosa ha e sala mokete ona so no ka Xhosa ibhoko manje ibhoko funeki khale nxa ikhalile re icama go le vumile jwale pudi tshwantsele jwale but ntho e ke rata illa yona e tse sa fa morero le rona re le batho tshwantse re ithute mo mamedi ba suthu ba tla tsena ya hore ambulance le ntsetsa ha mona tijwa le rona tshwantse re tsejwa o le ntse o tsamaya fela o ntse o fihlela o phusha bophelo bao o ntse o phusha ditoro tsao because o la o yemi season e tla feta mo mamedi ha ona ntho bohloko jwala ka o yetsa ntho ngwe le ngwe season ya teng e se fetile wa tsama di hotel tse ka tse tharo tse fo tse ding di na le bole wa tle ola no ha o ka fo e ka ba ka hara tshwanetse go tla ba le ba kapal
gore ke a lesome mo re tlotla re qoqa le bona ka ditaba tsa letsatsi la matjhaba le leng hore he ke la bohlokwa haholo ditabeng tsa sex work mme ke sentse ke mo ba le wena gore go tlo utlwa gona the sex workers ba reng ka ditaba tsa human rights kwa no ka mosona 74 gore ke a lesome mo rutu November ha re sebeletse hore phethene ona le taba e ke e ratile mo ha re bua tsena tse fetile mo atse motho le ke la tshe o tshe ka nako ngwatse ba go holla ke nna sa engwe ya holla fela re se re sa le meyo ya bona yes motho na sa utlwisisa o le o ntsotsana yes wa tsonto tse isang ke na lo qabula ke qaboa ke re le batho ba mametse ba ka ipaka thena wa tsona di dintho tse re lisang mara mohlang ke lela o se gotlile o bo ipotsa gore hantle ke le ke lela wa itse batho o kila wa nako tse dingwe na mojolo mona o jole le motho a o dube mohla le qeta mo lahlana kore o le mara mohla o so dutse le mmo kelelo e se sebetsang tlo potsa mara hantle motho ne ke lela mo yena gore fumana gore ka nnete le relationship ena kapa lenyalo lena kapa ntho mo lengwe o ithola gore mara ntse se na molemo but you cried o lile walla jole dentse isang ke gore sometimes mo mamelo ka ratang e a re etsala ntho gore tole gore re sotlwa ke dintho o fumana gore e ya o lisa mohlang o se o dutse le mong and then how we sheba ntho funa gore no man a ke tse gore ne ke liswa ke now ntena ke ra ke ba ka bona ke no sometimes re liswa ke mehopolo ya rona dintho tse di nahana ga o le mo you don't how liswa ke situation mara liswa ke mehopolo ya hao ka situation fela your thoughts about the situation o sotlwa ke mehopolo so that is why le yone ne ke go kgothaletse batho ke you need to guard your thoughts mehopolo ya nahana because ba bang batho ba sotlwa ke mehopolo o tsebe o bone motho nahana dintho tse mo tlisang bohloko mehlena ene di molise a bua dintho tse mo tlisang bohloko o bua le ha o qoqa le yana motho o dilana le dintho tse bohloko o dilana le batho ba o itseng ba mo tlisang bohloko batho ba jole le bona o ka thola gore satana o sebedisa o distract maphelo a bona ka dikelelo tsa bona o use dikelelo tsa bona ho maphelo a bona gore o se o thole gore kelelo ya ho ba tse go kgetha mabox a o hlennake motho pa mola fela o le ha o re se bonto o liseng a o etse mohlamoso tlhapoetso ka nnete Mabedi welcome so 974 ke a hlokomela batho ba kena kwa dumela moembo ka mos hallo Mabedi dumela date re fumane ha mona 10 square pela piece of crown pela di piece of crown na mo ha go o mogolo mo telele lona di khalas piece of crown e ona le mohaho o mogolo o na le dikgalas ka pele ka lebo alright Mabedi welcome to 974 ena ke na kwa gore moruti a tle a Novinovi a tla bona gore na o phethela tla go tla ba lwana ke re beking etla beking engwe ona ba lo betsa selelekela fe le batho ba tla mo kena ba tla nne ba bele monyetla o re ha ba tla ga lahlele voice to dimo no a tla ga I can relate yo bua ka yona ke ga ba kwalla ka ntlo ba re radio na ke re le batho ba tla ba ya ka nnete nna ke itebela ga tse diaka ka nnete batho ba tsebe fela gore bophelo bo tshwanetse re bona re bophelele we need to know dintho tse o distractang ke ya pele tshwanetse tsebe dintho tse o distractang tse ding ga o di lokise wa di overtaker wa di feta mamedi tse ding you need to know yourself for powerful a ka kang ke hlalosetsa ka re o tlo bona ka wena gore powerful ka gore batho ba o trustele mathata a bona ba o trustele dintho tsotlhe tsa bona powerful mamedi wa ka ratang I think ke buile le nna dintho tse ngata but ke a leboa tlhaga tse diaka and then batho ba nshebelle ka la bohlano le leng le neng se rena le TV ka mona ka Free State bitswa Free State TV ke a hlaka la bohlano man mo ke apereng dikete tsa ka ke hlaitse lengwele la ka le letle mamelo ka ratang o tsebe mono ke etsa ka bomo because ke bua ka tshebeletso ka dikamore a tseba o swa ka nna tlola ke le jetse ke re nka linkela a ke rata nka ya bya la bohlano impi a o mo ke tsa skete a lengwelele la mo mamedi be ke jai for ba ke jai for jola ka lona nna ke le jai fa ntse la bona ba le batho ba bona bo kai jole nna ke jai for jola ka slay queen for le pamise ma fuba tsela ke tse matswele ana aka e tlabe ke wa ke
But all I hear is just the content, Mama, which was something I understand. And the same content, it in channel 264, 264. It in DSTV, Labaka 264, but on a Free State TV. Kite mono, Kidula Keha mono, Kibaka di Sebelo Sakadi Kamuring. No more Ragamana, Kibaf 073. Kaka Free State, Haki Katao, Kina no more Ragamana Kalisiti Marakiti, Maraki Katao, Mamilo Karaton, 073 202 9079. Wana jona ntse sebetsa ke WhatsApp ka ntola WhatsApp ya 073 202 9079. WhatsApp ya ka yona ya sebetsa. Thank you Khatida ka. Ka sonta ke teng hape bosiu ba ka sonta ka 9:30 bosiu ke teng and le manta o seng kana kwena ke na loyena. Ba tsone go thabetse. Be ke na nna re ke tlo bua le o sia tla ba ditse faghewo. Antare bona ke tla botsa Thank you so much. Thank you, Khaitsedi. Buta pele ke tsama batho ba batla go thola bokamoso ba streamer ba bothola jwa. www.bokamoso974.co. Okay, ne ke re fela mohlomong batho ba batlang go follower. Okay. Ke re teng mo www la ka fela bokamoso974.co.za. Okay. Okay, thank you. Wow. No, thank you so much. Thank you, thank you. Basi wa sheba le team. Bona hona le mathiba mo. Haona le mathiba ke lifestyle. Thank you so much. Lovely. Mami di